Cilj projekta Renewables for All je osnažiti lokalnu zajednicu za nabavu električne energije iz obnovljivih izvora direktno putem PPA ugovora. PPA ugovori su dugoročni ugovori za otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije po fiksnoj cijeni. To ćemo postići povezivanjem predstavnika jedinica lokalne samouprave, energetskih inicijativa poput energetskih zajednica, malih i srednjih poduzeća, donositelja odluka. Ova tema nam je u stvari jako dobra zato što je to nešto novo, što mi do sad nismo koristili, a vidimo potencijalu. S obzirom da nema smisla trošiti javni novac, kad postoje privatni partneri koji imaju znanje i iskustvo i osobito ako još ne ide u kredit, onda je za javnu upravu sigurno zanimljivo. Pa u svakom slučaju pohvaljujemo inicijativu, odnosno platformu, s obzirom da jedna od najčešćih problema zapravo jedinica lokalne samouprave su nedostatak kapaciteta, odnosno stručnosti po pitanju ovakvih tema. Imamo nekoliko ciljeva. Prvi je svakako i najinteresantnije sniziti cijenu, odnosno trošak energije koje jedinica lokalne samouprave. S druge strane, nije zanemariva ni nekakva samodostojnost, znači da mi imamo pouzdan izvor električne energije. Treće, mi kao jedinica lokalne samouprave zapravo na našem području, ajmo reći, smo nositelj razvoja. U našem slučaju grada samim time pružamo primjer i našim građanima, a isto tako stječemo i neki know-how koji onda zapravo prenosimo na građanstvo i potičemo i njih da isto tako slijede naš primjer. Na jednom određenom području se uključe ili udruže građani, obrtnici, mala srednja poduzeća i recimo institucije javnog sektora, zajednički se grupiraju i skupe svoje resurse i odluče investirati u proizvodnju energije za primarno svoje potrebe, ali ne mora nužno, nego može i za prodaju na tržištu. Ono što je često slučaj je da energetske zajednice često investiraju u obnovljive izvore energije, jer su oni lokalno dostupni i na taj način u stvari ih se može lakše kontrolirati nego ako ovisimo o izvorima koje moramo uvoziti.